tini high court ni matter bobai no khainai duita case bisingo je busa missing case mani abong ke tini no listing khaiga ang tabuk oro regional officer sok paikha worker sok ni bagai phung kam jotono ang norokno ani channel taisa lamsoko ang tabuk Delhi High Court ni oro cantino se achukjak ang tini tambagi phaingke kaisa urgent mentioning chief justice ni kodo mention khanan phaimani oro kaisa chini urgent matter phaijak chini office mention bhaiki khaingke sekang drafting khai norok file ma khenai file khaipemani pore norok kaisa diary number manai diary number manpaimani pore norok urgent listing ni form kaisa tongo a form norok mention ma khenai nin mongrok ma sinai advocate ni mong diary number ma sinai enke bo party by bo party abo ma sinai norok abon pai khangke norok chief justice ni kodo mention khaimano ke chief justice je allow khai khangke a dinono hearing ongnai abo hingke chini Delhi High Court ni canteen abo hingke borok sikere aidrub ni bagai di boro hingke asikan borok bango oro seat simaya anke oro tab by form hingke urgent mentioning form hinjago norok korai nei manoro form for urgent mentioning case for listing and accommodation duita case ni bagi ang phaimani kaisa ga hamida khatun oboke bosa kamajak mani obongke nai mano ani id ani mungrok ani address rok public domain se already ongjang ke ba kunung jagya ani address onai nut pano tai kaisa ke obo Delhi Shelter Home Workers Union or Workers Union ni bagi bu ang tini represent khana phayo o case tam khangke je kasam workers rokno khibui tai kesa katal workers no nana ni je katal contractor sai tongo abon bagai ang tini kodo mention khana phaimani obong ke diary number je case file khangke ke norok diary number mano ke case listing ni khangke case number mano diary number valid ni asamoyong ke case number valid ongi ang tini norok no phumi te obongke ani dol jeng tini high court ni matter bobai no khainai bini bungke advocate Amit ang tini je mention khaimani abo allowed ongkha allowed ongi ang tabuk filing branch thangai listing khainai angoro filing branch ni officer se tabuk ang norok na idrubo sajak ang tini duita case mention khainai duita case bisingo je busa missing case mani abong ke tini no listing khaiga ge tai kaisa case inge abo khnani bagai listing kharika ang tabuk oro filing branch no nasingi tongo je officer rok no oro defects clear kharinan bagai Delhi High Court ni filing branch ni ulklo ke amtei ang tabuk kebo sa asukjak Delhi High Court ni oro payei ang tabuk Noida wo thangi tongo regional labor commissioner ang tambagi thang oro hingke je labor kam khaine rok brongno rang rijagya abon bagai ang commissioner ni aro thangi probai koksanan bagi thangi tongo tabuk
commissioner ni oro hearing pai khangke ang taisa Delhi High Court fainai ani taisa case tongo abo 3:30 rogo abo taisa khnanai High Court o Obo no Office of the Regional Labor Commissioner obong ke brong ni office norok nai tomono obo no ang tabuk oro regional officer sok paikha workers sok ni bagai represent khainan bagai phaimani oro ang oro paikhanke Delhi High Court thanai chini oro 2 o'clock fix khlaijak matter abon bagai se daktin ma phayo abo je last jara abong ke aro no chini case tini onek khrang nai di onek khrang abuk no paikha ke kaham no meeting ong kha 26 o ang IGL o thanai Tiprasa gas limited aro je claimant rok bai jeng chini dispute settlement khainan bagai Delhi High Court thangi tongo tai kisa hearing ni bagai tini ni je hearing o kaham nong kha ang tini aidrubo kaham order buman kha je ang miabo mention khaimani je chief court o abo tini hearing ong kha hearing o jeng stay man kha je contractor rok brok no slai mani workers rok 10 years kam khai tongmani kaisa contractor ni andaro tabuk tai kisa contractor phai brok no salaina ni hinga abon bagai jeng oro Delhi High Court faimani kabang mano judgment tongo je a judgment o sijak tong je workers rok brok no haino remove mane khaimia brok ni kamni brok contract hisabo kam khai tongphano